Kua tau te whakawhiti atu i ngā mana o Te Manatū Hauora ki Te Mana Hauora Māori kia Hauora Aotearoa hoki. Ko te Minita Take Hauora Andrew Little, te Minita Take Hauora Māori a Peeni Henare, me ngā mana nui Māori o Te Tai Tokerau, ētahi o te hunga i whai wāhi atu, ki te hui whakarewa i te kaupapa, i tū ki Waitangi i te rānei. Koia rā te kōrero ko tēnei rautaki, tētahi o ngā rautaki, tino hirahira ki te ranga hauora i ngā tau maha. Ēngari ko te pātai ia, ai rānei ka rite tahi ngā hua me ngā manako o te Hauora Māori. Kai reira te āwhero nui. He wāhau tēnei, mō ngā hapu me ngā iwi. Kai reira te hiakai. Ko te kaupapa nui ki au nei, nā ko te Hauora te Māori. Ara mai, Te Mana Hauora Māori. Te tiriti o Waitangi is at the centre of what we do. And that's no different in health. I te rānei i whakawhiti atu ngā mana o Te Manatū Hauora ki Te Mana Hauora Māori kia Hauora Aotearoa hoki. He āhuatanga tēnei kua roa e whakarite ana, a e ai ki te āpiti ana, he maumau pūtea, he maumau wā. Ko te pātai ia me pēhea e Māori ake ai, ngā mahi. Te mātaranga Māori is kept at the forefront by using it every day, making sure that our reo, our kaupapa and our tikanga is used in every day in everything that we do. That way we make it a standard operating procedure and not something that we use when we go to a pōwhiri. Ko tā te Minita Hauora Māori, ko tā Peeni Henare, e hara i te mea ka ea wawe ngā hiahia o te katoa. Ko ētahi o ēnei raruraru, e hara i te mea ka whakatikaina ki roto i te rā kotahi kahore. Ēngari ka ki atu, ana ka anga nei tō tātou waka ki tua, ki tētahi atu pāinga mō tātou. Nō reira, hiaha ngā raru nui kai te matapaitia i te takahitanga i te ara nei. Kārea kore, kia whakaratarata mai te iwi Māori ki ēnei ratonga hau, kātahi. Kārua, e hoa, kia whakapakari ake i ngā hunga kaimahi. You've got our uri on board, you've got our marae on board, you've got our hapu on board, and now you've got our iwi. What we really want to do is get the rest of New Zealand on board. It's going to take time, I completely agree with that, but doing it progressively and making sure that everyone's included is our paramount and our first objective above all. Mō Huhana Linden te tāhuhu rangapū o Ngāti Wai, he tāanga manawa te whai wāhi atu ki Waitangi, mo te kaupapa hirahira nei. Kia maumahara tātou ki ērā o ngā kāwenata tapu o he whakapūtanga me te triti no reire tikāna me maumai tēnei kaupapa nui whakaharahara ki Waitangi rāno. Aha kua te tere te waka i nāia nei, e kore a muri e hokia.